برز آلتاچ دنباش از هیوی دکم و جاری ام بکاربن دنگی ما بگی جهف ام جهف فهم بکن دنباش از یکسر دست پی بکم ما گوت ارتشا ترکیه جپاز دی مهیوه هاتیه نوا آخا باشور کردستانه و حتی انها زرار و زیان انگلکی زیده ده نوا جیانا سویل ده چه بویه بسدان دونم عرض خلکه شوتینه سویلان جان خوش دستانه خلق نکاره جیانا خویا روزانه به درستی بردوام بکه بچه نوا باغو بستانه خو بچه بر پزی خو هون وکه پارتیا گلجک پشتگیریا اپراسیونه که وها دکن بله هر تشتیه جدیه بکر سلاو و حرمتی خود بیجم اپراسیونه که Kürdistan'a Irak'ya ve jibuna evlahiya Türkiye jibuna peşeroja Türkiye operasyon çedbe eğer ki divi operasyonu da gele sivil lüvedere zarar ziyan ditiben em bejin dijana hoş dest taben em lüve hususiye de emji pergenakın çıma operasyon hembera rekstina PKK te pekkirin te demeşe. Eğer ki kese sivil üyeleri zarar bebinin, kese sivil üyeleri jana hoş dest bidin, via emji kabul nakın, pergen nakın. Ve hususiye da hinki işte rast embejin vere holi evet daha başı be ev sivile jana hoş destane günde katne şevti embejin brindari çebu be evana vere zaman embebinin raste ne raste çıkar raste evya berasti mi daha baş seri tıkarbın Rupiye mi binin zaman دنوچین مده برز دبرتنین مده روزانه ام رومال دکن embejin çit be beraber be ام روزانه رومال دکن çit be beraber be بله dikijan operasyonu da çit be beraber be kijan operasyonu be beraber be kijan şerdi be beraber be kese sivil gere ne kuştine kese sivil malayı kharan ne be gündevi ne şevtan ne bajarı kharan be em partiya peşeroji lehembera viye mi cihu bigrin برز آلتاچ ام بین سر بابت کردن تمام او اپراسیون تینه کرن هون جیزانن جسالا 1984 و اپراسیون تینه کرن و حتی نها تو نتیجه جوان اپراسیونا نهاتیه ورگرتن یعنی پرسا کردی لترکیه با اپراسیونان چاره سر نبویه از باور دکم هون جی دوی باوریه دنه مادم نه چاره سریه جبوی چه او اپراسیون دوباره تینه کرن Bele, İro partiya peşeroje jibuna ne jibuna operasyonu jibuna ev psikolojik kurdunava Türkiye'de avek kuvve jani zaman nezi çil salı demeşe em jibuna jhole rakın em partiki no partiya peşeroje me avakriye o bevi psikolojik be mafya merovati be demokrasiye be embejin be şekli ki İro من گلی همو جهانی چوا جهان خود بردوام تکه گلی کرد جی ل ترکیه جی ل درو داری ترکیه جی جهان خود این بیوی شکلی بردوام که امش بناوی ما پارتیا خود دامزراندی هاتیه دامزراندنه پارتیا پیشروجی جبروی جی نج بنا پسکرکا کردا تنه د ولات مدا د ترکیه دا پسکرکا کردا به امبیجن ایدنه بن بیرو باوری امبیجن ای جدا چید به برابر em ji buna via ji holê rakin em me partiya xwe nû ava kiriye. Lê belê ez via bêjim ev çil sal e li vî welatê gel tê kuştinê operasyon çê dibin esker tên şehîd dibin em bêjin kesê sivîl jiyana xwe ji dest dide em bêjin bajar xera dibin gund tên şewitandinê ev ya çareser nîne. Ev ya vê piskirêkê Avek me de bername xoya parti de janiye zaman be şekli demokrasiye, be şekli mafya merovati o demokrasi ki peşta peşketini da em bejin ava bebeli Türkiye
ev kuştun jevi jole rabe. Ev operasyon jevi jole raben. Ev kesi sivil ji be janeki baş, be rumet ev berdevam bike. Jbervi em peşta em baverin le Türkiye partiyeme gava be hükümet em bejinde ali ki da bikeve nava hükümeti ve psikolojik ji tamamı jole verake. Ama işte em zaman ser mirovati, ser demokrasi be kuştun. Be çek, be xarakirin, be xoyn rejandın. Em Serbiya, em inşallah peşe roje da vekaku nave partiye meci peşe roje em jiyaneki nû Türkiye bemeşin inşallah. Bele برز مثلا به تایبەتی جی دەما کو مەسەلەتێ سەر شەر و دەما کو ئەو شەر لە هەمبەری کوردان بە یعنی پەکێکە دەبە کی دەبە ڕایە گشتیە تورکیە بڕاستی خەڵکێ تورکیە زێدە لێ ناکۆلن بێدەنگ دەبن پشتگیریە حکوومەتێ دکن پشتگیریە ئارتێشێ دکن ئۆپۆزیسیۆن ژی بە هەمان ڕەنگی یعنی حەتەنها مرۆڤ نکارە دەنگێکی خورد ji opozisyona Türkiye bibhîze ku bibêje şer tiştekî nebaşe. Ew jî didine pey duruşmên hemasî yên destilatê. Hûn vê yekê rast dibînin ji bo çi raya giştiya Türkiye nayê hişyar kirin, zirar û ziyanên şer ji bo çi bo wan bi duristî nayêne gotin. Berî her tiştî ez vê bêjim şer bi kîjan şer dibe birabe. Kîjan kuştun dibe birabe. Ev tişkî baş nîne. Li vî welatê em bêjin 40 sale mirovê me tên kuştinê, em bêjin gundê me tên xerakirinê, bajarê me xera dibin. Hetanî îro ev psikolojik çê nebû be, ji holê ra nebû be, bi şer vî karê, vî îşê, vî psikolojikê ji holê ra nabe. Em vê gere zanibin. Ev li Türkiye em li alî heqiyê, li alî mirovatiyê, li alî demokrasiyê, li alî mafê mirova kîjan baş be bi partiya pêşerojê em li ser wî dimeşin. Îro li vî welatê em bêjin li Türkiye gava di alî edaletê da, di alî mirovatiyê da, di alî pêşketinê da psikolojikî çêdibe partiya me de her xusûsê da em fikr û peyamê xwe tînin ziman. Çend roj berê em bêjin parlamenterê ku ji meclisê hatin avêtinê em bêjin li Türkiye bi taybet jî li herêma me ê ku em bêjin şaredarê ji xizmet û kar û barê xwe dûr dikevin hatine avêtinê em wana li hembera wan hemû em fikr û peyamê xwe em tînin ziman. Lê belê em vê jî gere baş zanibin. Îro gelê ku tê kuştinê ji me tên kuştinê. Ha Kürt, ha Türk, ha em bêjin mirovekî dinê. Qet nava onda cuda tune. Mirovê me ne, gelê me ne. Ev welat welatê me ye. Ev welat welatê Kurda ye, welatê Tirka ye, welatê ev ku divê jiyana xwe berdewam dikin hemû ye. Em viya bi kuştinê, bi qedandinê, em bêjin bi xerabûnê em herin ser hevdû da ev ya ji bûna îro jî, ji bûna sibê jî, ji bûna pêşeroja me jî tişkî nebaşe. Em li tik gelî, li tim miletekî, bi hemasetê, bi neyartiyê, bi kuştinê gerem serê nemeşin. Li ser biratiyê, li ser avabûnê, li ser çêbûnê gere em bimeşin. Em bi vî awayên bimeşin, welatê Türkiye jî, em bêjin der û dorê me jî, ji alî Kurda da, ji alî Türka da, ji alî Ereba da, ji alî Sunniye da, ji alî Aleviye da, em bêjin kî tê bîra me. Teva evê pêşeroja me ve bibe em ser jiyanekî nû bevdûra bimeşin. Lê em çiqas li ser şer, li ser kuştinê, li ser xerabûnê em bimeşin, ew qas jî gelê vî herêmê ew bikeve nava Tengasiyê, bikeve Aloziyê, 40 sale em viya dibînin, 40 salê dinê jî em pergen nakin tişkî ewa çê bibe. Bi rêza zê bala we bikişînim ser raporeke navdewletî. Li ser wan welataye yên ku herî zêde bütçeya xwe bo kirîna kel û pelên eskerî ji bo meselên serbazî ji bo bergiriyê terxan dikin. Türkiye di rêza pazdan de ye
کو هری زیده بودجه بو مسئله برگریه ترخان دکت سال 2019 ده 19 میلیارد دلار بو ساونما بو برگریه هاتیه و قطاندن اپوزیسیونا ترکیه جبوی چه وی که ناکه مثلا ددمه که دکو روشا پرورده خرابه روشا آبوری خرابه بگشتی روشا ترکیه خرابه 19 میلیارد دلار دکاره گلک تشتا بگوهره لی حمیدی چه بو شر چما اپوزیسیون وی که ناکه روژف براستی دنگه و جاردن قطبو tam من جوه فهم نکر لی تشتیک مفهم کرد قصی مفهم کرد از برسوا و بدم بله ایرو همو ولات همو دولت جبنا اولیا خو جبنا ام بیجن نکبه پسکریکی کی ام بیجن دالی عسکری دا ام بیجن لشکری دا هنکی دالی پردا خدمتی کی mazın dikin yani enviya hamu devlet viya dikin leberi yani denge ve tam mefham nekir yetiştik mefham kir ez dibêjin ez dibêjim çima opozisyon vê ke nake rojef belê mi go belê han çima nake rojef emana li Türkiye ez viya bêjim di alî rojevê da partiya pêşerojê ji hefteyê rojekî roja dişemê dali abori da ali arami da ali embejin tenduristi da ali perverdeyi da hamu hususa da Brez Davutoğlu Serokeyme'ye geçti daxuyaniya da embejin fikru peyame yokti ne zaman aboriya Türkiye ne baştıçe hizmeta Türkiye ne baştıçe dali evliyeyi da de hususeki da baş ninin her avayda fikri peyame yoktu zaman le em viyaj gerezanbın çapamaniya Türkiye iro ali meda tişteki başnake tişteki emtinin zaman tişteki em le Türkiye ne baş demeşe emtinin zaman pirnay berçav jberviji le Türkiye muhalefete Türkiye'de da hali hazır xeni partiya peşeroje şunda ez baverim divan hususa da gotine baş ojbuna gele Türkiye tine zaman ji parti ki ji tine yani ezit karım üyeci benim zaman jberviji eğer çıkas ev persavada veka nay rojeveji em bicar roj broj hafte rojeki drojeki hem serokemeye geçti hem ji embejin seroke geçti alikari eko de partiye da bici girtine hamutini zaman yani belki ve pe nahsiya bin embejin ve politikayı me embejin ahaftine me per nahsiya bici de amtini zaman لا ما بس من أول يعني جبوي چه دناوا خلقي ده ناكن روجف نتني دناوا عاليين سياسي ده داخويانيان ده يعني بكن بابتك سركي كو خلق جي بكاربه لديجي في سياستا شر دركبه ما بس من أو بو قالكي سپاس بريز ايدن التاج سروكي شاخي آمده بارتيا gelecek جوي باجاري ميواني ما بو زور سپاس